Sirigaja ikiriho wakigwa rugambiro ni mathame gama tugikunengeria maria mathiete na mbere na kwigariura kuma riria gukire na thaa icugo cihandite thaa mugwanja cia meraho yukia ngeithi ciakwa haria hothe uragitwirorera tukaigwa tutikite ona makiria ni gutwa ceceni no hurani ni njitagwo irimu wa Wanjiru mutwathiriri na njira ciko etagwo Vivian Wagici na gitio kinene twambiririe mohoro maitu kuria Secretary General wa NAT niwe Collins Oyu augite tondu uria wari na giturwa giki Wilson Sosiona arenda akihuranira ringi githurano-ini kia mweri wa ina kiria giratafanirwo kuria mwena wa Githumo. Collins arauga Sosiona ethe undu ungi wa gwika na mundu wothe urenda giturwa giki no nginya mawatho makorwo makirumirirwo. We know of eligibility to vote, eligibility to contest. If it is not in line with what is the constitution, we want to tell you loud and clear before Central Region, NAT is not a banana republic. Yes. Take your time and go elsewhere. True. Fetch for other things. Some people are coming back to say, I led in this union, I'm a life member of the union. In NAT leadership, there's no life member. That membership is not there. The constitution is very clear. Membership by contribution. And a member who we pick to be our member. That is what we call honorary member. And we have 3 in this republic. 3 that we declared in this term, 2021-2026. Any other person is a busybody. And we are saying try it elsewhere. For the team that has been declared here by Central Region and was declared yesterday by Eastern Region, we are telling any other person, he imeenda. Try elsewhere. Yes. So we are not people who can be joked around with. We have declared that this lineup is the one that we shall use during the national elections that are slated for 2nd of April in Kisumu. And we have done this without any malice, but with our own reasons. I want to reiterate once again that we shall support these people and we shall give them total support unequivocally. We shall never be divided. Tugitigana na uteti wa NAT family ya Glorious Kaizen ni maretha kihoto kia mwana wao wa miaka 11 uria wanyitirwo migwate agicoka akinyitwo kia hinya na mwiri wake kana ni mundu utoikaine na mwiri wake ugiteo Manyani wodini ya Junda guku ni kaunti ya Mombasa. Elizabeth Barnaba oni nyina wa kairitu kau augite kiria tu arenda kuigwa ni ati oragani ni maikitio ngono. Kifika nakuta kifurushi kimekaa kama gunia, kumbe ni mtoto wangu yuko hapo. Wamemfunga mikono na miguu. Huu mguu juu, mikono juu, macho pia wamemfunga. Na wamemwekea gunia. Yaani amekaa kama ambaye ameshinduliwa kwa gunia sasa. Ni kama ambaye walikuwa wanatamani tu wamtupe baharini, lakini Mungu naye akasimama. Akasema afadhali mama aone mwili kuliko utupwe baharini. Nilisikia kama kuchanganyikiwa. Nilipofika pale hata sikuweza kuongea. Nilianguka kama dakika 20 ndo nikaamka. Huyu mama vile mnamuona ni single parent. Mama ambao ni maskini anahangaika. Sasa hata mtoto wake, mtoto mdogo wa 11 years. Mtu mzima ameona hana haja ya kutafuta huko, mwanamke mzima ameona achukue mtoto mdogo. Licha kuwa amemmaliza, amemfanyia kitendo cha kinyama, bado amerudi, amemuua, amemmwagia acid. Amemchoma paka na acid na kitendo alichomfanyia mpaka amemfunga kamba kiunyama. Kwa hiyo mimi nakemea hichi kitendo sana. Ni lazima watu washtakiwe, si ile maneno ya polisi kusema hatutawacha jiwe bila kupendua. Lazima uende kina kwa kina, tuhakikishe yule amehusika amekuja katika vyombo vya sheria, kwa sababu ikiwa mtawaachilia hivyo basi wengine wataendeleza. Sijafurahikia kama mama.
kitendo cha kinyama kilichotendeka kwa mtoto mdogo, na sisi kama wamama itabidi tuingie kwa maandamano. Hatualikubali hilo jambo, na sisi tena kama wamama tungependa polisi ifanye kazi yake. Hili jambo limeweza kuleta taharuki hasa katika eneo hili. Kwa hiyo vijana wengine, ndugu zangu, isije ikawa msalaba utaubeba wewe. Kwa hiyo ni lazima tuwe ni makini sana hapa, kwa sababu kunayo mambo mawili matatu ambayo vijana ndugu zetu wanayafanya na sio mazuri. Isije tukaingia katika lawama ambayo hatutaibeba. Tuweni makini, tuachieni viongozi wafanye kazi yao, na tunahakikisha kwamba biidhnillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni dhulma na Mwenyezi Mungu halali, basi inshallah tutapata haki yetu biidhnillah. Kuona kairitu kauga akuire na ruo ruingi ona makiria minister okana ministry ya kigina ni cerirwo kurekeria kigina kia mathomo, na riu mihango imwe ni rugamite mathukuru-ini matiganite kuona kuri maundu matangi ko hatari na besha. Murutani munene gwitwo Maritha Wangari orete minister wa githomo kurumirira uhoro uyu na gutigirira mathukuru ni maamukira besha. Ni vizuri pia niongee na Ministry of Education. Wakati tunatangaza kwa media tumetoa 11,000 per child. Wacha ikuwe 11,000. Tusiseme 11,000 kwa karatasi alafu kufika kwa shule ni 5,000. Hiyo capitation inapitishwa kwenye bunge. Wacha tusidanganye watu. Mseme mmetoa 5,000 ikuwe ni 5,000. Ikikuwa ni 11,000 kwa karatasi na 5 tofauti, hapo ndo kizungumkuti inaingia. Na hii capitation isipofika in school in time inakuwa shida. Ile kwa ministry, wale mashule ambao hawakupata capitation last term, hamwezi sema sasa wapate ya saa hii, hiyo isahaulike. Na walikuwa wamelipa watu walete kuni, walete nini kwa shule, walimu wa BOM, inakuwa ngumu kumaintain mashule yetu. Kwa hivyo this capitation fee, waziri na PS muwajibike, tuhakikishe kwamba mashule zetu hazitapita ile barabara haifai, sababu zikienda chini wazazi ndo wanaumia. Nilisomea Moriresho Primary School, and then nikapata basari ya Martha Wangari full scholarship. Alinisaidia, isipokuwa ni yeye singewahi enda shule, kiasi ya kunisukuma ili nikaweza after nimesoma nikaweza kusaidia wazazi wangu na pia the society at large. Kujaribu hizo different institution failing scholarships zikikataa kuapply, nilikuwa nisha give up, nilikuwa nishaambia mama yangu atipeleke tu kwa a small day there kwenye naweza kusoma. So bila hii bursary, this full term scholarship, my life maybe ingekuwa bad, maybe hadi singeweza kuenda hiyo shule. Omba sana wale wanaomba ati CDF iondolewe, hawajaingia mashinani waone vile watu wako, au watembee kwa mashule waone vile principal wanataabika. Saa ingine chakula inaletwa, hawana pesa ya kulipa. Kwa hivyo CDF ni ya maana sana. Tugithi na mbere arimi ana ko maruga mahota kugetha magetha manini mwaka ukite kumana na unyagia wa fataraitha uri urathi na mbere mukiuga marathimirwo fataraitha ta dawa niguo o murimi akorwo akiamukira morite President William Ruto kumethera kihonia gia thina uyu. Arimi kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri marathiĩ na mbere na kwamũkĩra bataraitha ya raithi kuma kũrĩ ũtongoria wao rĩrĩa amwe nginya nĩ marikĩte kũhanda, no maũndũ nĩ mũgarũ kaunti ya Narok, kuona arimi gũkũ maraikara na wagagu wa kuona atĩ mwaka ũkĩte. Tunaomba rais yetu, tafadhali kama unatusikia pahali popote ulipo, utuongezee fertilizer hapa Narok. Tunateseka ila hakuna fertilizer. Tunakuja kutaka mwezi wa pili mpaka saa hii hatujapata. Kama mimi nilikuwa nataka 20, ninalima eka 20 ngano na mahindi na maragwe. Saa hii watu napanda, hakuna nini hajapanda. Makiaria marĩ wobici-inĩ ĩrĩa mamũkagĩra bataraitha ĩno maugĩte ũndũ ũyũ wĩhĩrĩirie kuona marathimirwo bataraitha ũũ atĩ o mũrĩmi aramũkĩra gĩkĩro kĩnini nĩguo arĩa angĩ mone. Is a main problem now to the farmer. Sasa tunaomba Mheshimiwa Rais akikuja kuanzisha hii barabara ya standard gauge railway akumbuke mambo ya mbolea, kwa sababu wakulima wameumia sana. Mimi nimemaliza wiki 2 hapa na kuna siku napata 5, siku nyingine napata 5, hata mpaka sasa hiyo shamba haijapandwa.
Mimi nimepanda eka 20 ya viazi na kila eka ya viazi inahitaji gunia 4 ya mbolea. Sisi tunaomba serikali ituangalie kwa mambo ya mbolea, kwa sababu mbolea inakuja kwa uchache. Hata mtu unakuja ukitaka mbolea 100, mwingine anataka 200, mwingine anataka 20. Tunawekwa wote kwa laini moja mbolea 5 kulingana na vile inakuja. Hii 5 tunaona itatupeleka muda itaisha ya upanzi hapa Narok. Tunaomba serikali itusaidie tupate mbolea ili tuweze kupanda kwa muda ile ambao unafaa. Arĩmi acio nĩ morĩte President William Ruto kũmethera kĩhonia gĩa thĩna ũyũ na gũkũhe barabara ithondekwo makĩria iria igũkuhanĩrĩria na waki wa reri ĩrĩa President atanyĩte kũhingũra mwena wa Mantoni Narok ya rũgongo na ningĩ gũtura mĩeke ya mawĩra. Nĩ ngatho riboti ĩgatwĩkanya gũkorwo tũgĩkĩria ũrohani ndũ wa gĩbacie mĩtambo nĩ tũracokereria. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email ito neo info@kiheotv.co.ke. Tomugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo. Ĩndĩ kiugo kiumĩte kanua-inĩ ka Jehova nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagĩra na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarĩra-inĩ ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa na kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko, ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la uzima nĩtũgie karĩko of God. I love your voice. You have led me through the fire. Ewe ni wenderera we. Kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri. Umuthi uyu ngoma angiariria turi anime. Moke magukua indo ciaku. Ungika atia? Kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege. Tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinyoka remote ya uguo. Wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku
na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag weekend vibes. Muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oyatia. Twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ, ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene yeni. Matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩ waria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwainĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevoni waku ũtagũtiga kada ya iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathĩnĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo ũmemerekia, hospitality management nĩguo ũrugi, cosmetology and beauty therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makĩria moguo. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kũrigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0701 nĩyo 0701 300 071 kana no tucherere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Thimo 18 kamuhariga 10. Ritwa ria Jehova ni nyumba ya hinya njake muthiringo, niyo mundu muthingu ahanyukagira agatonya akarema gukinyirika. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiini wa Kiheo TV. Ndikeje kumenya weka indo yuaga na ndoceragiro. Hihi uri we uria matura matiganite metirwo guo niki wa muhiano itura ria Gathara-ini, Githurai, Ting'ang'a, Kirigiti, gacagati ka maingĩ. Hihi nĩ ũrĩ weyũria ũrĩa maũndũ mekĩkaga na ũrĩa mekagwo na hau kabere? Nyitanagĩra na niĩ Wangari wa Kimani thĩinĩ wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene, tugakorwo tukĩrung'a merĩ matatũ tukĩũhĩgania oro ũndũ ũmwe na gũcanjamũka na nyĩmbo cia gatene. Tonete tawariganĩirwo atĩ Ngai nĩ wanyũmbire, ithe naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai. Rĩrĩa niĩ ndanyarirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno, o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova we oke mwĩhoko. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
Gagicokereria ororingi aruti wira githijiro kia Nyanyuki no gukaya marakaya kumana na wagi wa mai na thitima na ningi MCA wa Thingihu Stephen Nderito na munini wa gavana wa kaunti ya Laikipia nimarutite mukana kuri aria maramereria mata githijiro giki makiuga ati matigwitikira andu ao makoro magitangwo. Leo tumekuwa na washikadau wote wa Nyanyuki Slaughterhouse tukiweza kujadiliana ile maneno ambayo imekuwa hapa, maneno ambayo imekuwa ni mzuri kuweza kuangalia ni nini tunaweza fanya tuweze kuimprove our infrastructure, ni nini tunaweza fanya tuendeleze kuimprove our water supply, ni nini pia tunaweza fanya tuweze kuimprove welfare ya wafanyikazi wetu, ni nini ambayo pia washikadau wengine ambao wote kama stock traders, butchers, transporters wote ambao wanahusika kwa hii slaughterhouse tuweze kukua kama nyumba moja, boma moja ambayo itaweza kufanya meat supply Nyanyuki, Laikipia na Kenya mzima ikuwe mzuri. Kwa sababu tulikuwa na changamoto kidogo kuhusiana na hii slaughterhouse yetu, lakini hiyo mkutano umekuwa mkutano mzuri wa kufana na kuna mambo ambayo tumekubaliana. Na ningetaka kuzungumza kwa niaba ya watu wa Kishinjio. Na hii jambo nataka ni address kwa governor wetu Joshua Irungu. Utasikiliza mambo ambaye ama matetezi yetu kama wana Kishinjio Wananyuki, kwa sababu kuna mambo ambayo tumewasilisha kwa viongozi wako ambao wanasimamia ofisi ya county na tumekubaliana kuna mambo ambaye tutaweza kufanyiwa kama wana Kishinjio. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tumepewa ya kwamba kwa muda mfupi tutakuwa tumetimiziwa. Na leo nimekuja hapa kwa sababu kulikuwa na mambo ambayo ilikuwa inasemekana ya kwamba Kishinjio imeuswa, Kishinjio imeweza kupeanwa ama kwa mtu binafsi ili aweze kumanage, lakini tuliposikia hapo ya kwamba mambo hayo yanaendelea, kama mwakilishi nikaweza kufika hapa na kuweza kutatua na kufukuza wale wakola walikuwa wanakuja hapa kulipisha. Na ile jambo ambayo nitasema na wale ambao wanatamani na wako na nia ya kuja hapa ni waeleze ya kwamba waende wajaribu kwingine, lakini mahali mimi nawakilisha ambao ni Thingithu ward, either ni Kishinjio, either ni soko, either ni any public land, wajaribu na watukome, na nikiwaona hapa tena nitawapeleka kama moto. And this is a warning to them. Musijaribu, na mukitujaribu mutatuona. Tugithina mbere anyiti itemi gitaro kia Afrika irathiro ni moritie mawatho maria magathikitwo hari wonjoria gukorwo makirorwo makiria mihaka-ini kuona uri biacara nini mahingiririo o mihaka-ini yo na hau biacara icio niho makoragwo makiona mutu. So those are some of the key highlights of the issues that we have noticed, but also because the one-stop border points were built around about 10 years, almost 10 years back. And they were based on projections at the time, but over the years the business has more than almost 10 times doubled, you know, from the time when the one-stop border points were opened. So it means that we need now to recalibrate our processes, we need to build more infrastructure, we need actually to put a projection of about 20 to 30 years from now, what would be the requirements at the one-stop border points. Number one, we are able to move goods across the border without so much hindrance. The speed of clearance has improved, the security has improved, the trading community is now structured, we are able to pay fees in a better way, we are able to do our businesses profitably. There is no fear of confiscation of goods. The business has been smooth, it has been good, courtesy of the one-stop border post and its operations. I want to thank East Africa community to come with the initiative of simplified trade regime to serve small-scale trader across the border, across the region. Another thing I can say at the custom right now, we are benefiting to simplified trade regime under $2,000, but we are urging the committee to emphasize and advocate for increasement of $5,000. So because of the economic growth in our country. Hatiri undu ungi nguongerera ona kana kuruta njohe mirigo yakwa ngoro ngikiumirwo ni ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku na gutwihokera mathaa maku na kurera matigirira mohoro maya ni maukinya na njira igwete ni njitagwo Irimwa Wanjiru mutwathiri na njira ya ciiko etagwo Vivian Wagici yana meraho ihwiro ni ndathimi cia Ngai ndugithi na mbere na gucagura Kiheo TV.
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke.